Ko su ljudi koji oblikuju našu budućnost? Da li su to naučnici u bijelim mantilima ili analitičari u korporativnim neboderima? U slučaju naše sagovornice odgovor je i jedno i drugo. Veći dio dana ona je senior analitičar u globalnom gigantu Schneider Electric, a ostatak vremena posvećuje doktoratu iz agroekologije. Ona spaja biznis, energiju i očuvanje planete. Ona je Jana Budimir Marjanović. Ja sam upisala osnovne studije u Crnoj Gori, ali sam od uvijek znala da sam htjela barem neko vrijeme da provedem u inostranstvu kako bih stekla neka praktična znanja i uvijek sam znala da ću negdje otići. Tako da sam 2016. godine upisala Univerzitet Donja Gorica, tačnije Fakultet za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju. I odmah sam na drugoj godini dobila mogućnost da radim Erasmus razmjenu u Estoniji. I to mi je bilo odlično iskustvo gdje sam vidjela kako mogu da usavršim svoje znanje i kako da ovdje mogu da primijenim to sve znanje koje sam stekla tamo. Nakon Estonije, Jana nastavlja da gradi svoju evropsku mrežu. Kroz CEPUS program dolazi na Tehnološki univerzitet u Budimpešti. Mađarska prijestolnica je postala njen drugi dom. Budimpešta mi se mnogo dopala i odlučila sam da master studije provedem tamo. Dakle, master studije su bile u toku 2 godine i nakon master studija sam odlučila da nastavim i doktorske studije iz oblasti agroekologije na Mađarskom univerzitetu također, gdje sam trenutno student. Njena želj za znanjem odvela je mnogo dalje od učionice. Boravila je u Njemačkoj u prestižnom Helmholtz centru za istraživanje teških jona, radeći rame uz rame sa vrhunskim svjetskim naučnicima. Njena istraživanja o održivim praksama vodila su je na konferencije od Amerike do Kine. Kao članica međunarodnih organizacija i udruženja, ona je dio globalne elite koja traži rješenja za planetu. Ipak, sa svim tim svjetskim iskustvom, Jana se uvijek vraća na analizu stanja kod kuće. Zašto mladi naučnici odlaze? Zato što prirodne nauke ne trpe samo papir i olovku, one traže akciju. Što se tiče iskreno teorijskog znanja koje sam stekla ovdje u Crnoj Gori, jako sam bila zadovoljna. Međutim, ono što generalno fali Crnoj Gori jeste to što dosta fali praktične nastave, posebno za nas koji se bavimo prirodnim naukama. To je ono što me motivisalo da studiram u inostranstvu, dakle više praktične nastave. Jana nije čekala da završi studije da bi pomogla. Kroz projekat Agroecology for Europe ona je već radila na mapiranju agroekoloških inicijativa u Crnoj Gori. Ona je primjer kako stipendije poput Stipendium Hungaricum i Tempus fondacije mogu da stvore stručnjake svjetskog kalibra. Ali da li su stipendije dovoljne da se znanje vrati u Crnu Goru? Ono što fali jeste dosta projekata gdje bi se crnogorski studenti konkretno povezali. Smatram da, na primjer, fali dosta konferencija, dosta seminara, na primjer, kada bi se mogli organizovati, gdje bi studenti mogli da se povežu, da naravno razmijene znanje koje su stekli. Sistem je pokrio financije, ali nije pokrio ljude. Fali nam mreža. Jana predlaže konkretne korake, ljetnje škole, hubove, mjesta susreta. Upravo ono što Epistem Hub pokušava da izgradi kroz projekat Back to Matica. Kao dobitnica EIT Food Rees Fellowshipa za žene u nauci, Jana zna koliko je mentorstvo važno. Zato njen prijedlog za crnogorske institucije nije teorijski, već vrlo praktičan. Iskoristite nas, pozovite nas. Također smatram da na dosta fakulteta bi bilo jako korisno da zovu kao gostujuće predavače studente sa Univerziteta Crne Gore, Univerziteta Donja Gorica koji studiraju u inostranstvu. Dakle, kada bi također univerziteti mogli da pozovu te studente koji su bili na tom fakultetu kao gostujuće predavače i da daju primjer tim studentima koji studiraju kako mogu da se povežu sa tim studentom koji je u inostranstvu, da također primjene znanja, da možda donesu u laboratoriju neko novo znanje, neku novu tehnologiju i sl. Od Berana preko Estonije i Njemačke do Budimpešte. Od studentske klupe do pozicije senior analitičara u multinacionalnoj kompaniji.
Janin put je dokaz da se upornost isplati, ali i podsjetnik da znanje ima najveću vrijednost onda kada se podijeli sa onima koji tek kreću. Studenti trebaju da budu motivisani, da shvate da ono znanje koji prenesu ovdje u Crnoj Gori, da će biti jako korisno studentima. Dakle, da shvate vrijednost toga što rade i da, naravno, institucije u Crnoj Gori podrže taj njihov naučni put. Jana nam govori da nije cilj samo otići, cilj je znati da imaš gdje da se vratiš i kome da preneseš naučeno. A znanje nema granice, ali ima korijene. Neka ono nađe put do kuće gdje god mi bili.